Querido televidente de Solución TV, recibe el saludo fraternal de vuestro servidor. Que paz del Señor acompañanos de nuestro resumen número 7, con un versículo de memoria que te sacaste Lucas, capítulo 8, versículo 15, ante el título que nos tinta honestidad para con Dios. El versículo de memoria te avisa, y es semilla de montera te estanco, atende palabra con un corazón honesto y bon, y a retenerse aquí, y te da una fruta con perseverancia. Honestidad para con Dios está igual con experiencia, o mejor dicho, experiencia una libertad emocional mediante cuando nos prueba que nos tiene confianza en Dios. Es una experiencia que te ofrece el creyente una oportunidad ilimitada de vivir en una comunión creciente con Dios. Verdad y honestidad siempre están juntos, pero lamentablemente nos no nace con inclinación para ser honesto. Nos mester cultivar una virtud moral para nos como mayordomo por tener un carácter moral como base mediante una personalidad honesto. Nos resumen de estimar que está basado en el concepto espiritual de honestidad a través de práctica de dona diezmo, cuata de vital importancia para el mayordomo y su mayordomía. La práctica de devolver diezmo es una cuestión de total honestidad y te ofrece a gente el privilegio de vivir confiadamente y honestamente en una sociedad con Dios. Dios te permite nos experimentar un gran sentido de integridad personal, es decir, para nos tener una conciencia limpia, mediante cuando nos por desarrollar una vida llena de fe y dependencia de Dios. Diezma también está relacionado con el refrescamiento, el bajamiento del Espíritu Santo, que nos llama la vida de tarde y el poder de Dios en su iglesia. Para terminación de la obra que Jesucristo mes a comenzar a querer. Dios suya vida lat, lo reviva y reformarnos y te llenanos con el poder de su Espíritu Santo. Dios lo refresca a su pueblo según su misericordia mediante el lavamiento de regeneración y renovación de su Espíritu Santo, de acuerdo con Tito capítulo 3, versículo 5. Para el mensaje final que Dios abuta con nos por reza de Revelación, capítulo 14, versículo 16, 12, 16, queda para el mensaje por queda proclamar con preparación para el vida lat y para el pronto regreso de Cristo Jesús. Con otra palabra, Dios lo reviva o resucitar su pueblo fuerte y muerto espiritual mediante un renovamiento y una aceleración del poder de mente y corazón. Conozco por eso, antes que está de acuerdo con Romanos en capítulo 12, versículo 2. También Dios lo reforma a su pueblo mediante una reorganización, un cambio de idea y teoría, hábito y práctica para por viva una vida de obediencia y justicia mediante el poder de su Espíritu Santo. Siempre Dios aprueba su mes con cada generación y a deleitar también su mes de demostrar su fieldad para con cada generación. Dios te llama a cada generación para dar retribución mediante devolvimiento de su diezmo honestamente. Nos por eso sacan de Malaquía capítulo 3, versículo 10, Salmo capítulo 34, versículo 8 y versículo 18 de 22. Jesús despierta nos para no montonar tesoro para nos mes ribitera. Camina mot y frusto ta destruinan y camina ladrón ta quebradrenta horta, ma eta aconsejanos para montonarnos tesoro nan den cielo, para nos coração e pensamento também porta do cielo. Esse está de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 19 até 21.
Pero de Lucas, capítulo 6, versículo 10 y 2, Jesús está expresa el principio que su mayordomo na mester está fiel y honesto den el costan terrenal. Sin importar el hopi o fetiki kunantin, sino no por guardo, no porta de condición para ser encargado con la riqueza tan grande del reino de Dios. Esta visa, su sugerencia para no nos destruir nuestra integridad, esta nos conciencia limpia, para no destruir ese, de modo que esa que por estroba-nos dentro de una decisión crucial. Esta visa nos antídoto contra de honestidad y egoísmo, da Cristo de no ser. Para a lei de espírito de vida em Cristo, por assim nos livre, para nós por seguir Cristo e seu mandamento, de modo que nos fé, nos lealdade, nos obediência, nos integridade, nos confiabilidade e nos honestidade e responsabilidade individual porque de revelar de vida que nós viva. É dizer, diezmo está coisa que pertence e está dedicado a Jeová. De acordo com Levítico, capítulo 27, nos precede em sua totalidade. Pois o 10% de entrada definitivamente não está propriedade de gente e tampouco não está pertencendo a nenhum crente. Está para designação divina, o 10% está de Deus. Pese o 10% está santo e está separado para o propósito de Deus, seja nós devolver 10% ou não devolver, assim está. 10% é uma questão de honestidade. Nós não porta donando nada a Deus, mas sobre Deus está o proprietário legítimo de 10%. Em realidade, nós está devolvendo o que já está pertencendo a Deus. Essa aqui está, então nós está sendo também para a questão de integridade. Deus está urge su pueblo para poner na prueba também em Malaquias, capítulo 13, poner na prueba e está declarar que Ele o recompensa com a mais rica bendição e se nós retener lo que está pertenecendo a Deus, não solamente nós está hortando Deus, maneira que diz nós de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 de Jesus, sino nós está trobando nós mesmos de duas coisas. Nós estamos trobando nós mesmos de oportunidade de edificar nós mesmos, que está surgindo no momento que ora que nós confia em Deus para por bendicionar em 98% de nossa entrada, que se nós está retener, então nós trobamos nós também de oportunidade de nós fazer inversão do cielo. Pois Deus está especificando bom claro que é dever de gente para estar fiel de devolver Deus su diezmo. É parte que está demandar e que está pertencendo a Ele. Su diezmo e sua ofrenda, de modo que tem suficiente para ir sua obra para adiante, sem dificuldade e sem nenhum estorbo. Deus aprova Abraão, sua vida de fé, com seu acto de obediência total a Deus, mediante o sacrifício de seu filho, Isaac, e filho que Deus mesmo permitiu. Em realidade, Deus não deseja a morte física de Isaac, mas Deus sim estava aqui para Abraão sacrificar Isaac dentro do seu coração, como uma convicção para provar Deus que esta estima Deus em cima de eu mesmo que Deus permitiu. Deus sempre a condenar sacrifício humano, que Deus nunca deseja para Abraão sacrificar Isaac. Nós por isso sei em Levítico, capítulo 20, versículo 1-5. Então, o propósito de prova de Abraão estava para aumentar Abraão sua fé e capacidade para obedecer a Deus, para por desenvolver e fortalecer seu caráter, aumentar sua consagração e sim compreender mais de provisão e o infinito poder de Deus.
Esse está conta para nós também hoje em dia. Já que ora nós dona Deus lo que é pedir nós, esta dona nós mais de lo que nós por a sonhar. Deus, seu benefício na espiritual, seguramente está surpassar turno sacrifício. Fé de maiordomo sempre me está acompanhar para com confiança também em Cristo Jesus. Para sombra de prática, tanto nos fé, lo qual nós quer, nos creencia, como nos fieldade, que a demonstração de nossa crença me está involucrar de nossa relação com Cristo. Fé me está único confiança para testemunho porque da duna. E para meio de testemunho, nós podemos demonstrar o que nós queremos. Então, dependendo riba com nós exercer ou praticar nossa fé, a fé lo vira cada vez mais forte e profundo, ou lo vira cada vez mais superficial e débil. Tapi sa fé, Mr. Wardo, expressar na todo momento, não somente de nos momentos de necessidade. Se Abraham, em sua vida prévio, na sua prova de fieldade e obediência, não estava fiel a Deus, jamás e nunca lo pora passa sua prova, tal maneira a queda expressar com confiança. É a única maneira para maiordomo fiel por obter graça e fortaleza para vencer dificuldade e suportar. Na fim, está de ter sua vista completamente fijada em Jesucristo, que é o autor e consumador de fé. Manter-nos fijar em Cristo significa que nós sostener uma relação íntima e contínua com Jesus, para dar-nos poder e fortaleza para nós resistir e triunfar riba picar. Cristo Jesus, de virtude de sua expiação, na Calvário, é fuente de tua graça salvador, perdão e justiça, para nós por crescer dentro de sua graça e conhecimento e para nós por chegar na madurez espiritual. Sabe, de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e também Hebreu, capítulo 6, versículo 1. Debi que nossa carreira espiritual está dura render nossa vida, essa que está exigir fieldade e perseverança para nós sair vitorioso fora de carreira que nós está correr contra a mim mesmo, para nós receber o galardão celestial. E a mim aqui está o único competidor e nosso único requisito para sair vencedor contra a mim está poner em ação nossa fieldade e paciência, de modo que por meio de graça de Cristo nós por vencer cada obstáculo de nossa carreira. E núbia de testigo de nossa fieldade e perseverança está heroína de fé, o capítulo 11 de Hebreu está papia de G. Esse não tem que terminar já na carreira de fé vitoriosamente. E agora com gozo está sentado como espectador, está observar como nós está correndo nossa carreira de fé agora. Com a presença e apoio, não está impulsando nós para fazer nosso máximo esforço para nós também sair triunfante fora de nossa carreira espiritual. Então, a pessoa toca na nós para pôr banda de transformação que está pondo em peligro nossa relação com Cristo e a manifestação de seu poder espiritual. Se nós está correndo com nossa mirada na fija continuamente em Cristo, nós lo está participando de carreira que Cristo já corre para nós. Nossa carreira cristã, da nossa experiência permanente, para meio de qual nosso carácter está transformar na imagem e conforme a semelhança de nosso Salvador Cristo Jesus. Cada participante de carreira cristã aqui lo porta ganador, solamente mediante a graça de Cristo Jesus. Já que o único competidor de cada participante está sumido a mim,
no es otro corredor. Pues cada participante tiene que poner su fieldad y paciencia en acción para por salir victorioso por medio de la gracia de Cristo. Entonces, nuestro sufrimiento representa los campos de entrenamiento y el campo de preparación para nosotros alcanzar madurez espiritual y cual es esencial para nuestra transformación y santificación. Entonces, como consumidor de fe, Cristo lo lleva nos fe y nos vida de fe en la plenitud de Dios. Nos parece en Efesios capítulo 3, versículo 19. Pero Cristo mesterta mora de nos interior para por perfeccionarnos fe y renovarnos mente. Nos por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, Galatios capítulo 2, versículo 20. Entonces, saque esta obra de santificación y perfección que Dios te desea para cada uno de sus hijos, que nos por eso de Mateo capítulo 5, versículo 48. A través del acto de diezma, Dios te acepta nos fe y te permite crecer y madurar plenamente. Por medio de fe, Dios te recompensa nos. Ese nos por eso en Hebreo capítulo 11, versículo 6. Y diezmo es humilde expresión de nos dependencia de Dios. Esta es una declaración de nos fe y un acto de confianza en Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Cualquier gente por vista con en fe y te quiere en Cristo. Pues hombre el demonio no también te quiere, pero no te tembla, de acuerdo con Santiago capítulo 2, versículo 19. Y también nos por eso también de Marcos capítulo 1, versículo 23. Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, versículo 11 y Marcos capítulo 5, versículo 7. A pesar que creencia y teología de demonio no importa intelectualmente correcto, todo no tiene fe que te salva y tampoco es fe que te transforma vida. El demonio no su fe está muerto y no por demostrar la creencia con un acto de realidad de la fe. Nos, mediante nos diezmo, nos reconoce que Dios ya ha bendicionado, que tú eres bendición espiritual en el lugar celestial, pero en Cristo Jesús. Se nos por eso de Efesios capítulo 1, versículo 3. Diezma es un acto de fe, manera nos vimos anteriormente, mediante cuando nos declara que nos tiene fe en Dios. Y es una expresión externa también, visible y personal de realidad de nos fe. Y el diezmo está divino también, de acuerdo con Levítico en el capítulo 27, versículo 30, y nos por eso Deuteronomio también, capítulo 14, versículo 22. Pues turco te diezma aporta un tesorero de Dios y te capacita también para formar parte del cumplimiento de la preciosa obra de salvación. Entonces, de acuerdo con Lucas, capítulo 11, versículo 42, nos parece también de Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesús aprueba que el diezmo, es decir, Jesús ha aprobado, en el versículo ahí nos parece que Jesús ha aprobado el diezmo y halaga clarito que él no ha oponer diezmo, sino lo que Cristo opone está espíritu hipócrita de escriba y fariseo, quien de estaba dando gran valor na el mandamiento urgente a formular y no estaba observar minuciosamente la parte externa de la ley. Nos por eso, Marcos capítulo 7, versículo 3 de 3. El fariseo que casi estaba olvidado por completo el verdadero espíritu de ley, cuata estima Dios y vos prójimo. Nos por eso de Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. El fariseo y escriba aquí
no estaba dando misericórdia e importância como guia na relação humana. Então, nós podemos aqui de Mateus capítulo 9, versículo 13, Mateus capítulo 5 também, versículo 17 até 22. Diezmo é algo santo, para homem te pertencer a Deus, quem está santo. Então, como proprietário, Deus tem direito absoluto sobre diezmo. Además, diezmo é uma decisão espiritual que implica honestidade e fé. Nós sabemos que sem fé é impossível para agradar a Deus, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, em caso que ele quer redimir o diezmo que pertence a Deus, ele mestre laga valore segundo avaliação e também añadir de 5 partes na avaliação. Nós podemos aqui, ora nós reza o capítulo de Levítico, o capítulo 27 do book de Levítico. Mas sombra, diezmo não forma parte de nossa propriedade. Se nós estamos agora, nós reza o capítulo 8. Mas aí, diezmo, coisa que o sábado, está apartar e santificar para Deus dor de ofício. Para motivo de seu direito absoluto, Deus apartar e dedicar diezmo para uso sagrado mediante uma tarefa específica. De maneira, o sábado e diezmo está conectado com o outro. Sábado está apartado como dia santo e sagrado e diezmo está separado como a posição santo e sagrado de Deus. E se nós retener Deus su diezmo para qualquer uso personal, Deus está considerando-nos desonesto. Por motivo por qual nós não mestre interromper nunca nos praticar de devolver-nos diezmo de Deus. Ou devolver Deus su diezmo. O diezmo que Abraão aduna rei Melquisedeque, em realidade estava a diezmar na Cristo Jesus. Para sombra, rei Melquisedeque, seu sacerdócio, estava a prefigurar um de Jesucristo, quem é o único eterno sacerdote de virtude de promessa divina que queda confirmar com juramento. Então, nós podemos dizer em Salmo, capítulo 110, versículo 4, Hebreu, capítulo 6, versículo 20, Hebreu, capítulo 7, versículo 21. No momento que o rei Melquisedeque aqui a pronunciar a bendição de Deus Altíssimo, ribe Abraão, estava actuando em o papel de verdadeiro sacerdote Cristo Jesus. Também Cristo está unido o sacerdócio e a dignidade e a magnificência própria de rei, que nós chamamos a realeza, que mende o sacerdócio e a realeza é de Cristo não está unido. Esse aí estava de caso com Melquisedeque também, para sombra, estava rei de Salem, que significa rei de Jerusalém, e sacerdote de Deus também. Nós por isso, Gênesis capítulo 14, versículo 18, Hebreu capítulo 5, versículo 6 e 10, Hebreu também, capítulo 6, versículo 20, e Hebreu capítulo 7, versículo 1 até 3, versículo 11, 15, 17, 24 e 28. O diezmo que Abraão aduna rei Melquisedeque, qual seu nome traduzido a referir, rei de justiça e de paz. E nós por isso, em Hebreu capítulo 7, versículo 2. Que mende, o diezmo que Abraão aduna Melquisedeque, estava a prova que Abraão estava a conhecer o bom, o sagrado e divino pacto de devolver diezmo. Quarta, prática que Deus a instituir fora de tempo não de mais remoto. Nós podemos ver em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, também nos diz, são de Levítico, como eu mencionei, agora 27, capítulo 27. Nós podemos ver número, capítulo 18, versículo 21 até 28. Neemias, capítulo 13, versículo 12, Mateus
23, versículo 23, y Hebreo capítulo 7, versículo 4 te 8, turta papia de institución de diezmo. Então, Abraham, quem de Deus mesmo testificar de aguarda, tur su lei, que nós por isso de Gênesis, capítulo 25, versículo 5, a cumprir conscientemente que tur su deber religioso, incluso é um de devolver Deus su diezmo. Abraham, etata de tur fiel, estava exemplo para tur esnan que deseja servir Deus e participar de tur su bendição. O concepto de diezmo que queda refleja de Malaquía, capítulo 3, versículos 9 y 10, como un pacto especial entre Dios y su mayordomo para devolver lo que te pertenece a Dios. Entonces, el pacto es un pacto bilateral. Es decir, esto contiene tanto mandato como responsabilidad, con el propósito para diezmo por forma parte de la vida de mayordomo fiel. Solamente están con un espíritu mezquino y egoísta, te queda sin devolver Dios su diezmo, lo que tú te pertenece a Dios. Y Dios te llamará ladrón que te horta Dios. Nos parece, Malaquía capítulo 3, versículo 9. Un reavivamiento y una reforma de corazón, es decir, un reavivamiento repentino de corazón y una reforma de práctica de parte del pueblo de Dios a resultar de una abundancia de diezmo y ofrenda. Nos por eso, segundo Crónica, capítulo 31, versículo 4, 5 y el versículo 12. Entonces, de acuerdo con segundo Crónica, capítulo, comenzando por el capítulo 29, teco capítulo 31, nos mira idea que existe una relación entre reavivamiento, reforma y diezmo. El rey Ezequías a exhortar el sacerdote y el levita para consagrar y santificar la casa de Dios. Y con ayuda de la congregación, el altar idólatra a queda destruir, de modo que no podrá celebrar el Pascua del Señor un día más. Rey Ezequías a ordenar la reorganización de trabajo de sacerdote y a hacer provisión también para sostener. El reavivamiento y la reforma que el pueblo ha experienciado automáticamente a resultar de una abundancia de diezmo y ofrenda. Reavivamiento, ¿qué está? Reavivamiento es una renovación de vida espiritual, camina con el poder de mente y de corazón, de guardo abastecer con fuerza, energía y vida. Reavivamiento espiritual. Entonces, reforma es una reorganización, un cambio de idea, de teoría, de hábito y de práctica. Pues en relación entre reavivamiento, reforma y diezmo está automático. Ya sin devolvimiento de diezmo, reavivamiento y reforma está guardo descuidado. Gente lo comporta más indiferente, sin interés y te queda sin mano cruzada, sin hacer nada. Reavivamiento y reforma te exige también un compromiso. Ante compromiso no está en diezmo. Nos no por esperar que Dios lo revivamos si nos queda con lo que está de Dios. De acuerdo con Salmo capítulo 85, versículo 6. Si nos no busca Dios repentinamente, Dios lo no restaurará, ni reviva, ni reformarnos. Y nos por eso Salmo capítulo 80, versículo 19, y también Revelación capítulo 2, versículo 5. Nos mester experienciar una reforma relacionada con lo que nos está retener y con lo que nos está devolver a Dios.
sino Dios lo no renova su gracia, su favor y su donan para su pueblo. Si nos que para Dios aumentar nos fe y nos visión espiritual, nos mester comienza a actuar con más honestidad para Dios. Teniendo en cuenta, sí, que nota el acto lo hace en diferencia, es decir, el acto de devolver Dios su diezmo y estar honesto con Dios, sino ta decisión mental que nos tengo toma también, entonces emociones de nos que nos tengo controlar, pasó tan antes son ta revelar el motivo y el compromiso. Ta Dios so por guía y reviva su pueblo na un regocijo eterno. Nos por eso Nehemías capítulo 9 versículo 12 que ta duna no se pruebe. Que bom Dios por bendicionarnos de otro semana que Dios quiere.